Mamwe maria tukuharireirie mohoro Maturaini. That there shall be cessation of all movement by road, rail, or air into and out of the disease-infected area of Nairobi, Kajiado, Machakos, Kiambu, and Nakuru, effective midnight tonight. Thirikari kwanirira mitaratara mieru ya kung'ethanira na mororo ma COVID-19. Mihaka ya kaunti ithano kuhingwo undu umwe na irabu ciothe kaunti-ini icio. President Uhuru Kenyatta gutongoria maabitha ngathi ya iguru hari kwamukira njanjo ya AstraZeneca guku ndudu yothe ya maminista igiathwo kuheo njanjo iyo. Arutwo matanyihiire 700,000 kwambiriria kigeranio kiao gia KCSE, amwe a arutwo magikira kigeranio giki mari thibitari-ini.